Karbi Anglong Tv9 News kena ara doana phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime jama berta tham tang milimen mirdam than chupi. Tangte berta thepi berta anton pen arjupan sene. Tarapong saita ro ronglong inuda sapima rojuni tipi kapre kapin solong kadunju. La hello rojuni intipi lang ikhurtha. La puson ka chiplanga bangke ilichum Karbi Anglong arada phan nang kapathurak la pen nongno nang ki jopule pudesitami hinuni. La son sinili black hang kor phoke parlo tarapong saita ro rong ameka Robinson terona chor rojuni intipi ami thanga chora pok la pena sumar bahinia phanche utikang bupsi kapre kapin solong kadunju pusi pinini lichum Karbi Anglong news doana long birtanang pali. La sipur rojuni intipi achor Robinson teron pen Karbi Anglong case e la pen hamphang asong doana phan jordom krupen tuning report ke nili chor rojuni intipi a phan theklong lokni pute net chegra Karbi arona chang teng pen kangsai pisu pon dagra hem pachiwang jia phan si tuning repedupon achema hemalong osumaratum mang hupronglo la pen nili somar bihe khaglang la sinili somara phan injin sora na ripivek thapusi tuning repedupon Dulamarapen Avinas Togbi, Karbi Anglong, Tv9 News. Son CEM Richard Togbi pen Karbi Aron Barim, Rong Kerap Hanning Kime pen Kerap Kipajerdun. Lakhain ko da trok duwar bagri constituency arada phano nakile ji Aron Barim, Karbi Aron a cheng pen ningkan ki mikatalon ji arni aphan. Lakhain ko da trok duwar bagri constituency education EM Richard Togbi a hin pen ning kime pen arong chinna mate Karbi Aron Barim aphan poisa kerap ke pajirpon. La pen pu Aron Barim nimrukom ke rimatum pen sitame ningaklong pen education EM Richard Togbi aphan kachoro pajirpon. La pen Duwar Bagri Constituency VDC Chairman, Sarkorong Parlapen Joint Committee Chairman, Mongor Singh Tirang Labahini aphan sitame kachoro pajirpon. Lapen education EM Richard Togbi lake adhoram tina phansitame kerapa jirponlo lapen nonang kileji hemphulo khimon adhorama phansitame poroba hotke kerapa jirdunji puta EM Richard Togbi pen VDC chairman aphan birtanang pali lapen arlong chuhu adhorama phansitame kerapa jirpon popusi VDC chairman Sarkorong Pharpen than bachini pon lapen VDC chairman I hin pen sitame education EM Richard Togbi aphan ningaklong pen kachoro pajirpon tangte pherangke chino kanin jalamle arjupon iksere Dulamara pen Avinas Togbi Karbi Anglong Tv9 News Hari itu sorti tuju mante rong ker rong ningkan si pen patai si karkli do seso rong ker han panong si itu gor bagri local MSc mate education in charge sir Richard Togbi alangli ningki pen dan hisap si arong kertin han ti pajir pondo kohora bamon teron arong pen nang de pini nang tum lada ka chepang room pen nang tum phan VDC chairman hang ching room ko pia polo nang tum phan la nang ke hang ke nili tum han nang ka hang e pini ke ningkan bang son thak thak si 5 January rong ke rap thak phan hedi ili tum ka ching hona EM Sir Richard Togbi education EM ahin pensi arong tin la aron bari matum phan ke me arong ningkan bang son thak thak si pining thota mane tangka hedi ki rong ke rap man ki rap pajit ko VDC chairman la pen town committee chairman la hai hui atum akirap ajok pen hedi ini nili tum han adon arong tin phan sitame pi pachitang pon lo pining kwal chot alam ali ingkan ki po prang mes kami pi kombom lo lan solo nang itu media atum nili Arnam lang PKS e atum pen free coaching ke padojia pothak upper diopani English high school long ka homridam lakhain ko rapli diopani constituency arlo upper diopani hawara long ni phai ke thom arni arnam lang pia long AKS e a president age hai anyer sonteron pen patir pipon si free coaching ke padojia pothak upper diopani English high school long ka homridam Lapuson CKS mate Karbi Student Association mate Karbi lo charli asong atum ke aprang pentami thanga sai chi othi patum bino Lason sinang litum langdam me
kidam tangan ingkan ta arnam lang pialong KSA atum pen kachari anathu paprang ponang jipu kamatha pon pen ajok metric exam resort banki kidam tangang aningkan sitami mimuchoda resort long pon lason tho si pining lithota chuning ansu se ki mimuchot a resort ki long thu jia phan arnam lang pialong KSA atum pen siding pon thu Lapen upper deopani English high school long non ki bangji ni phai pho arni free coaching ki padu ponji mate kangpu ponji aphan arni jong pontang lo Lapen arnam langpi KSA a president ake hai anir son teron pen student atuma phan chitong kangsi ningke pa the lapen ningke pa rong alam the hai hui than pare tikang boga jan pen arun taru lapen arnam langpi pen thuram terang Karbi Anglong Tv9 news nilitung lochar ni asong polo tangte isi ke lochar ni bhan ke paprang vek nangji la banga ke matha dolo la sila song ka sin nilitung la dal dete nilitung tining ba ke anu se lochar ni asong apta tum ki japen mathe ilitung ke ka ching hon telegram musu tum han ka ching hon ben nilitung dal dete nilitung kapra ka center long tame nili matha pon la nili ipu ponji la ke ti bokhet lo ala ha ya long sami tum lang ponji pansili tung lochar ni asong pen bori pon Rong pangbong dilip tiron ai hemalong ka chubi ponser militiron pia phan jang thu pen akeng along dungset dilip tiron ai hemen thu kar nu amat jang thu ki sopik pen a jok ser militiron pia phan akeng along jang thu ki rung ki tong amat chorset amek ai her do o anta thanga berta ppc chiklo e jon ke pleng por dok dok ansi apia po tum berta chilong bonta apia po tum pen ki than pona tengke ser militiron pia phan dilip teron abang skor nang padun pipo pena jok ser militiron pia phan bidun lo pineng an ningkan ki thom ki chok an ke ser militiron pia bang class 1 Charlie bomlo ser militiron pia bang a hem pen akaprega phan jang thunang du set pu ka chithan apota ser militiron pia phan ki theng ki chok puta api po tum pen mate ke phovek ser militiron pi pen ta chithan pon ser militiron pia pomen orjun teron apaemen lake kache terang pi arong lake sar uta amreng boka jan pen arun taro Karbi Anglong Tv9 news yang tuar lu han lo ma mi kar lu ta ama phole la usu ba mi chi bun lo ma puna tuar ke chor ta nai than du ne manri tum ta hok lu ne la ta pu pi he ta lang li tum khobor ber ta na kuri re dan mati le lu ni li tum ta pu an ningi su da me ma pi yan ningi oi the pu si du mani tum phan ba ya lu man ya ning oi spen si ta la an ne usu pha ne na khobor nang ber ta ta me ni tum ba pu we na pon chor lo dilip tuan hem ke bidun ini ngandu ke nang ko alam thela pu hela alang li nang ke cha apeng pute nili so phan alang li nang cha alam the chithanan ko dipalama sita nili so pia phan nang cha alam thela pu hela nilang pon po nilu pon po nang so po anadu ke do la ana la ke pho apa ni munit piman pen puku ada jong pang bang dilip teron bang jadi hem bang lo cak nang cak lo sita alang nang cak masih jume sen jibon misen me jibon pusi nyili supia pan cubidun kok lo jong pang bang dilip teron hem ang li hello nang cak bang pu to la an pute pula nikah ni si yang bang an ke thang khobor ta bedar lo sita putora ning kana bang ke aro ini tunggu pan thang khobor bertan nang pepin ausu lang su jor dolo la antu wai pisita lang like khobor nang pi theke del tipol si khobor pi theke del ma hala usu adona prek kidudu thua pian si hala adona prek mun si khobor pila dak nil tunggu pan kun nang kurila nasini tum kidam lo ahem kidam anta lang ke ven ta yun tamang le lapen an anta chudam long le ni to phan lapo an ni le Arkoi ni phai pho rong ker jia phan han boka sar the terona rong penta chisik chidang pon bomlo Arkoi ni phai ki thom surihni rankor ke thomar ni lakhain ko ra trok duwar bagori MSC constituency ang kang han boka sar the terona rong penta Arkoi ni phai pho
arni rong ker jia phan chi sik chi dang pon bom lo alenga dhurom le kroi sitame arna ma phan chardom chardi lengji lason si han boka sar the te rona rong along ar koini phai pho arni rong ker jia phan chi sik chi dang pon bom lo lasi rong ker aprang bolok ase ar klipon dera phisi pirda rong ker ar klipon angji lasi han boka sar the te rona rong arong asar dhoni te rona hem se ar kli ponlo ansi han boka sar the te rona rong arat pen ar kliponji Pirda rong ker karkli ponji ahut kurusara tuma men lake Prodip Killing Dhoni Teron Dor Singh Hanse Ronjit Killing Roben Hanse Rukasen Teron Dotto Hanse Joyson Hanse Lawrence Hanse Lapen kurusara tuma longka cherabdun atuma men lake Longkiri Hanse Sarkuru Hanse Lasi Hanboka Sarte Terona rong arad atum ar koini phai pho arni alang ni tumbang krehini atumsi arna maphan ardom ardi ponpo lapen chi sik chidang pon bom lo puta han boka sar the teron arong arat atum pen therang ke atuma thengnu than pon dolamara pen Avinas Tobi Karbi Anglong Tv9 News sik chadang penan dolo hanwe punon wo punoni tum chok tang si chi thek pon long lo si do pet niom lo ko sar tom men la pu hello sar Prodip Killing sar Dhoni Teron sar Chandro Hanse sar Dilip Hanse sar Darsing Hanse sar Ronjit Killing sar Bapu Killing la hello ko sar tom cái bằng của sar bò bò pen lo ka lang chur nal elemen romes kili an boka terona rong me kari